Hvala predsjedavajući. Pa evo, dokument, kako je navedeno, treba da omogući kreiranje socijalne politike i ima ulogu u prevenciji siromaštva. Dakle, socijalna karta predstavlja kontrolu socijalnih davanja iz budžeta. Ostaje nejasno iz samog dokumenta i nadam se da će gospodin ministar pojasniti u završnoj riječi da li je socijalna karta, naziv socijalna karta vezana samo za softver koji će razmjenjivati podatke iz postojeće baze podataka ili je to strateško opredjeljenje vlade u funkciji socijalne sigurnosti građana i to su neka pitanja koja su ostala nejasna. Dakle, zaista mi smo godinama tražili upravo ovaj dokument i postavlja se pitanje zašto smo ovoliko čekali dugo na realizaciju samog dokumenta. Zaista jeste neophodno uvesti prag socijalne sigurnosti i mi smo jedna od rijetkih zemalja koja nema prag siromaštva. U administrativnom smislu to je bitno i za ovaj softver zato što pokazuje tačno koji ljudi su ispod, a koji preko te granice i to bi trebao i da bude smisao uvođenja socijalne karte, da se zapravo, kao što ste i rekli, pokuša na pravedniji način raspodijeliti sredstva u socijalnim davanjima. Također, potrebno je uvezati različite baze podataka, Centra za socijalni rad, Ministarstva financija, Poreske uprave i tek tada će dokument imati smisao. Nadam se, dakle, zaista da su namjere dobre kada se radi o uvođenju ovog zakona. Međutim, evo i Đorđe je pominjao, u Srbiji su se upravo navršile 3 godine od početka primjene zakona o socijalnoj karti i neke analize pokazuju da zakon ima mnogo manjkavosti, a ako se uzme u obzir da smo mi u dobroj mjeri ovaj zakon prekopirali, ne mislim prepisali, ali da je veoma sličan ovoj u Srbiji, onda možda treba obratiti pažnju i na to u kom smislu se on pokazao neadekvatan. Dakle, bez socijalne pomoći od početka primjene samog zakona ostalo je nešto više od 60.000 ljudi, odnosno gotovo 30% korisnika, dakle, među kojima nisu samo oni koji su ranije varali sistem, nego su bez pomoći ostale ljudi koji su bili žrtve neefikasne i netransparentne socijalne zaštite. Uloga, kaže se u analizi koju sam imala priliku da pročitam, kaže se da zapravo uloga socijalnih radnika se svela samo na unošenje podataka u operativne sisteme, dok je samim korisnicima onemogućeno da uzmu učešće u postupku, jer je dovoljan samo jedan klik da oni izgube sva svoja prava, a sami socijalni radnici više nemaju vremena od unošenja podataka da izađu na teren i neposredno utvrde potrebe korisnika. Tako je, recimo, poluautomatizovani sistem pojedinim građanima bilježio nerealno visoke prihode, te se protivpravno sezonski rad uzimao kao razlog za ukidanje socijalne pomoći. Sistem se pokazao efikasan samo kada je trebalo ukinuti prava, a nema dokaza nakon 3 godine, dakle, od kad je zakon u primjeni, da je on na neki način omogućio ljudima da ostvare svoja prava na novčanu pomoć. Dakle, sami cilj zakona o socijalnoj karti trebalo bi da bude veća pravednost raspodjele novčane pomoći, ali mnogo je i drugih problema u oblasti socijalne zaštite. Sami ovaj zakon o socijalnoj karti neće biti mnogo od pomoći jer nam trebaju strategije u borbi protiv siromaštva, strategija socijalne zaštite, također u našem sistemu nedostaju sistemske mjere prevencije socijalne isključenosti. Za ostvarivanje prava i socijalne zaštite kod mnogih kategorija su prestrogi uslovi i sami ovaj zakon neće ispraviti nepravednosti u našem sistemu, ali evo, ja zaista se nadam da su namjere dobre i da je ovo samo jedan prvi korak, odnosno pomjeranje sa mrtve tačke, jer smo već dugo tražili ovaj zakon o socijalnoj karti.
pa eto vidjet ćemo u kojem će pravcu ići. Hvala.